Lumalap kebela nga tikin triskal bangay tikin triskal lagi background nga in why na pel na kebo kadin we matlash kusay kepel chinge shakluk ang din na message kya nga tikin triskal in we matlash kusay na kayo kepel chinge in kakulomalap kaksakin gat kaya phone che som kataka ilyak na kepel chinge in chilpe ako lang long me maliti mai taka pena ke Ezekiel sapta tolingol ikor fos algos na ke singalakos Sifil nam chinga pange akala mimo Sifil Moulyak na ke Finsrak Sifil Moulyak na ke Finsrak a resurrection of hope Alalle shui kaksigin God kadeta na tafel na mariche kaya kat cover fos na ke eat kori kaya kadeta ka wala fos algos na ke singalakos na metiki pa na kadeta ka we nagawa wala proy lash ke pelchinga inu sepe masi lumay na nash pe ke proy masi met catching fat mo prophecy ko fahk lan me met palang if you got live na God el sham nashin mayeta you speak to humanity or makin maytel shilela selected prophets in fact ko yelal shupelal purposes me fahk me wulela el shomon pe warning mayeta humanity ge my fashikya now marching in nature lan prophecy singa kadana kalim ke pela Arshma luma taka wanan manik na ke maka treaty ke lesiki aliko chairma ya aisha ma far na ke pelchinga din kalim kela lesine maklu chinga kadin explain the nature of prophecy na mana shiklu ba de shambram kingai arshpe ma shaya da kadin nanak na kadin kalim kela shambram lan got na shin mayeta elor makin making samashla na ifinga tlida na Old Testament Onsukolal tikin tres kala kalam niya 5:12 5:12 may pala lalap akos may pala singalu na may pala ngan pagkadalat makin wipe may pala siya ngan in so much na Genesis na Revelation from na sin humanity na sin may tapaket Genesis na Revelation kat kalam na pala pangan wainan siya Wang na po o siya ikaden sukat. If ingat keto me superlan God, if ingat keto me wulela God, if ingat keto orip malan God, if ingat kedi makadil chinchin kuna, katikan sukat siya in Genesis ni Revelation. Pange prophecy sing. Prophecy in communication lan God na sin humanity. Me elect selected individual prophets nganin fahk o yelal shupelal orip malal wulela naro if ingat ka na ipsiklu may na din kalam gamit get fact na mit na ke kunokon nam jinga na siya pang foretelling siya ba foretelling singanil may actually immediate events masikyak kepelan mit pala singan example kadash ke Ezekiel kada samram kun Ezekiel ton ngolit kor Ezekiel gel
Kadalit magani Ezekiel lan warning with lalingan. Flot nagakakuan kat mitiging mga sikya ko. That's foretelling. Immediately, a problem sikyak na sintin kat ngan kadalit magani Ezekiel mit palas ngan in fact incorrect dala. But at the same time, el foretelling. Messingan kadil fa mo la flok mo los me nage selos an siya Ezekiel Isaiah Jeremiah talingit lalina ke 1,000 million kingdom sing. So from man God ngay el or makin met palangan kadil makin in electricity ongoing situation in that time period at the same time foretelling. Masibay tagang. Masibay fatagang. That's some of a very small part of the nature of prophecy sima na galing kalim ke. Pataga ke week na phone siya na ke lesin na maklu. Naro lesin MCM about from ginagaya. Saptang alikos arama ka fishing siya Ezekiel nga. Kadin list, kadin takan na kata element, ka features mataga ke masingan. Arama ka fishing singan. Na ito kata na, katali ito na foretelling siya Ezekiel etresima sikyak kasyo siya for sure, man elos tinam ta flok nagakuklan God. El etresi, may tayo nito na ke, wulela makatilak kalaming, for laulyak siya baka champram ganyan. For laulyak, if hindi man ako mga sikyak na siya. But at the same time, el foretell what's ahead, what's down the line. Na Ezekiel el so ngat talin na ke millennium kingdom siya. Messingan ito ko tikun rapture land church, utak land church pa kot matlal fungi mata ke dispensation of grace siya ang mtasanon sikya. 7 years of tribulation, second coming, 1,000-year millennium. Messingan Ezekiel liye. Messingan me Aisha liye, masingan Jeremiah liye pa. May palangan liye o ya masikya. Why ba na son in the New Testament? Liye mangan. So, masingan prophecy from land God in a tracy me from na sin mo ito. Elosin ito plan lala. Shupe lala or malala. Wulela lala. Maluwa matagangan foretelling pa siya. Present time, foretelling ba siya. That's just a piece of the nature of prophecy. There's more. In when panamasingan, panangakalam nga. Prophecy nga, tikan taka ka intuition, tikan taka ka lanmet man may mo. At taka yung kasaw mo magin. Na ivingat liya puklali Ezekiel na, saptang alikos na phone nangan throughout those 47 chapters, kadil fa na siya matsakawil, fahk, mga fahk na. Elosin ito lang apakat. Naitek lang na si kom, kadinsang nagkaproilasya na. Eving ka taga klan sa pikat, na taga communication lang God. Na foundation lang mga kumsama na yung daga Genesis ni Revelation, that's it. Wang masyaya kayo si matching. Nakan me lipan nila na lang sumpro, siya mga inikak na siya, nalta ka samon. Elte tamo ka na message, el na lang molkin pa message siya. Na in pa message siya, nakatli week tayo ito na, we need to speak and act as me son. So, me tigin tres kan mesi casting asuk na ke America ka kufnan shemla inge na watchman kadin speak act as watchman. A watchman should already know the message, live the message, and be the message. When patago ke kadin na me nature land prophecy si maka from kin from land kat na sin may ito el sang na sin may tel sila langan prophet langan in fact Samosla, may tayo nito shipelala, or malala, wulela. O yan na kayo. Genesis ni Revelation, magana pa, kade, usya na, winto siya, likesta ka din ito, the mind of God. Tanay lowly. God na holy siya bang. El matal na banal.
kastan kat magana kan reveal mga prophecy lala pasim ngayon manashesh mayta. Na even katte di ba nila som taga read ma kada ko flan kalam ke machine. Na shal na lalap si may na kan tak sampram kin nga pa Ezekiel elm ta ke sho itak kyang may na len chumon met nganin taga na ke repentance ngan na at the same time nga tali restoration chima kattaga tak ke kayang me in fal chima nan la ke shi palam paula. In other words, tal show one na Finsrak-Nantik na din kat magana pa kan revive nation chingano. Nara kadeta ka na at our individual, at our time framing in ang magadash ka dispensation of Christ chingata na individual resurrection ke me kat the Holy Spirit in God. By the mirror parallel na ke nation chima taga ke shi nga in the valley of dead pun chingan. For salgo sing ke singalagot ka taga me akateya. Kadel loin na Israel as Finsrak-Los man nga kat pa kumta nga usod restore kum dela fella singen na lang apakat ko sin na lang apakat pang Finsrak singen ara Finsrak-Los kadin kagat na nene kay kes na inikat na siya mapayalan kat ke kas mo lan magay na ke foretelling singen mane ito ka apply na si kum na ke Yeshua git also na ma gospel 1852 na machine gospel an Jesus Christ han ko siya. Me ina na we kingen na makatina or makin kastan katin sang na wo ka warning you met lasin ta kana ke malan kata. When I sigel la ke period lala, it's the same thing as believers. Kadel makin kadin warning met lala, dan ta kana ke mapailan kata. Pakatash kam singing. For the last 40 years, if I got Ti we from kun rapture sing kadina ko lang nagka-flock man na ima o ka from kun masyaya. That's foretelling. Now foretelling sing pa me rapture sing we don't know, it's imminent. Utak sing metigo utak sing na kadin mole. Mesingan pa kadil fat na sila Ezekiel ngan in that frame, in that concept ila some from prophesy nake me singan nakatil me il sangon lan mongyang nage singan mongan pakadeta ka sampram pingat na sikom kadena isus tagangan lan ka. It's the same thing we've been saying for the last couple weeks. Pasibeta ka na eta ka na mafon na singa pa living water si may tagay ke sapta angal itkos ma ntak shalaya ki ke sapta angal si angal lu angal itkos katli living water singan coming from the may foundation lan temple singan som na may east south na ketet si singan and si ma living water singan som na where managawa ma living water singan pasala Moulyak usi picture shalalap sila Jesus Christ magay na pa yung kanigin mo singan. With that being said, inusya na katesik na ke masimay na kadin ito nature lan prophecy man pa may listening luolash na ke week na kadin sang nage proilash kadin ale kalam ke ako korip malan kat na siya sky shi kadin kalam ke mapailala man panang may focus la ko mo mitlal fungi kadin ta na ke ako plan kat okay tingin tres kala track yok ke mangan tugun dataga ushe onain sang pe kaksha class na sin kat tingin na prose ke yok na ke proil namnas makatigiang kadin proil kin at fact na bit namnas kat proil ke pelching Papa kom sham ke in marslon yataw sin silom foko na sin orders angaw pasmosla kasmolom na shish mit fella sin kadin kalim ke oyelom malom wulela lom agatikan kalim ke na ni ke kesna na shish ke ngonlom wena chisha jela kalim ne ke na shiye shusta ke ngonlan ka el ke nilyak na ke tokshalan ka or ke pelching babagat pang na sum kaksikin gum ke wala na lom makum silbashin na shish kai shi kadin taga silba ako lang na ke may esmakin may actual si mo lash kas mo lom magay na bagay na raw o yung na shish papa wang na pa masatala yung makum fakin
Kas mo lom Genesis nga Revelation tagain fahk Moulyak na siya shi. Desire lom pakat na kay wine mole. Kung tiyan na patlen fulo ko ingin. Kishpin pakot na nyok lom kum kakaship na mit na kay wine fulo na kaya. Nara pang lart na siyong kipelsingan na kaya mit lart na kay wakusay. Kat pang Finsrak-Ezekiel makum siya lupi de saptatol. Akalim niya. Kung ti patlen ko. Okay, matay mong fashion lom, pakutin yok lom, long chikaw lom. Kung kimit na kaway nekla ka na kaya, mawul siya. Siya din di resurrection siya, may siya Finsrak. Na kaya mawul, mapatpat. Kapag kumita yung siya kay siya, kumita man na kayo, katlalal fungikom na. Ito lang, makia pelching on siban na, akayikot, akes makinikot. Nakiflok lang lang. Waya na ko sa online ministry rela, itak yung nasilting interest ka din na ako la, nakiflok lang lang. Kadin de patla. Garalya sukak siging kong bapa, lela managawa, kaya ako siya nga, in fact kumyak, kaya ngon no min wikat, when kad, asya na siya mapaya lom magay na. Asya na siya suwas-was lom, when mo lom, aru lom, inganigin lang, ayok fingin na kias mo lom. Katru kaksakin kong baba, bro kaya, managawa, kaya nin once you find tun, siya mitlang last Jesus Christ, kat bro. Amen. Amen. Kalingin na, kataw siya latigin, tigin ng daga, nakat-fash na mit. Lagi kafufulan belo Shikshigini Misnay na naglog Doshogosh leyen musi Makuneki manando Maingidiwa Akfudoto yeye na siniglo Indoashlo masaplat na simlim Insaning lo mawawuyak bak na sil Aliye Mainti wamuda kadugin may kayokewa Bayina kadil po na biwa Na nakituas lonyoni Yok ilig Fos nga hinanaklog Dosyagas leyen pusi Makunet inganan ko Maingigiwa Akfududuyin na sinliplo Indoashlo masaplat na simlim Insaning lo mawawuyak bak na sil Aliye Mainti na kadugin may kayokewa Bayina kadil po na biwa Indoashlo masaplat na simlim Insaning lo mawawuyak bak na sil Aliye Mainti wamuda kadugin may kayokewa Bayina kadil po na biwa
Ay, glomalap. Tuwa na siwas na kaywa. Nganwi na pa siya sila alam ni silipan makatip sila tari kipray lala. Ingan da kalikiye oye sima eusi na siya shipin da kalasya. Inakalam yung pela kadefin kufla kapsyang malutut singe may Ezekiel da kake prophecy si may takyang na siya nge na ikapanan wang shipin da kalasya. Kaditala wasa siya singa da ka na Rosh 1852 yasha wait ngal dolo na musyenge. Katfin loang na ki sham sila ala kapsya na ki mission si makatash kengi na nge. Inwi na onso ko makatip sila nge. Bella alesisis na ki kafulash mo ito. Napapen na katash kengi na ki anakadin ngatalik as na sunan makat ki akfashila kilen misyengiya. Alila kadin esamla finality ki manakayawa. Anagisogas ngalon got fosyak kalimina siya la. Asin bone got. Na panang yokshipe kadin kain esang na sil. Anagyak kalimiyak na siya ki medos aptaon got fosin ngol dolu. Kadin shukmet to kashailal. Emasuasoslal. Na beauty of it is manakayawa fall in place. Mayente nga kung bayra lamao. O papanete ko ke Rikmalal Ezekiel pa then prophesies then kan fahk ke napel makat papel fahk na sila gain fahk mamalikes na sila ilantie ana shamsham roland got papa kadito ke el pa produce result na panangara oya singe elte ekla na kita kalash ke ko try online ministry Mun kadefin nakalimila fin pakatli kaspen en la sa musyenge. Ekatliak lakat so nakonak miste pa sine musyenge. Na ngako me pairing gan sum nagimalan kata fakya. Engan sige sum nagikaslan kata da kaki kat sumbray na sil. Ekat orela self-denial si. Lalal fungikin la mana kayawa maki doing la de maki oyela kum. Na panangara ngako matawak falok lane nan kala fin pa nga ngaye ongulon kos misingi. Nangangat na nagiyangaw sumlada na efo ka nga tenam dain siya wawo. Efo ka gospel singi matakain usye na shish. Kadinito ala, yurin kat papa, mo na fasi bang. Efo kata, anang ako minsun ako na misle pa yesi. Nakalme yan pa, responsibility sila kom in proclaim gaslan kada nga. Katena sangin siyas na ke. Kat kape na ramay na akfalya kada akfalya la alusi. Katena sumpakanek makaslan kada fahk kadin kapshreng fin pa nagi prophecy si may kekla ke shipaw lang na si Ezekiel. Who does that? Ingain somne ke infalfalin shipaw lasi that do a preaching there. Na may topic nga raking asumtungat ang di shipaw lang may politiye luo tolu ma nga taka ke instrument ke mga aleper fin wengen discernment lan kat ke makatash ke narang ang tapok lang sinsiyak silal dam lalipan na fakat nga kumte orek magan energy la siya orek magan resources la siya talan ma asya siya
in connect na paila mekat kanar kadin ita na paila kadin sokak mol mapat sing likina pel si mamat siyaw klena sila fastigikat ane nasna kisin siyak sila kalewi kalettewi na eta memiye kasan kada na kalimina sikom la tausin lu yasomla when kulosi fana din gattaka there's been ship yaklal bin singe el mi se become first fruit na shamatalgel rela peptide sina sikom inkain taka rela atonement sige maguluklak nung nakawa na paana mal siyak pa taka na yuruk mala ka malala narapolin mo belsing akum da korela ka pashwolas na sila gelu koren ni mekos singalit kos mamatel wangin le masasil matawag regeneration jingan el matawag ana ke sipaw langan nara responsibility lash kusa online ministry banda ko proclaim kaslan God's work evasikya ke regeneration Akum sabete na li na ke oye si may kekan sil Ezekiel nge. Ke infal in sipaw lang eh. Sab kumfinsom di ka tapetse ke Holocaust mga kumeli na ke si nge maan. Ke bel si ma sam kunjak na ke Nazi nge. Da kana si kum ka din di na ke mataka ke sapta tol ngulit ko si nge. We may not see physically what Ezekiel was shown, but God is still bringing life from death through the preaching of His word. Pakatash kengi nang na panangara ke etakalalim nishtalipa na letakain ka akataya na shish. Anakishvya silash matakam singing Sifil Moulyak na Finsrak. Kasing nisan pa fahk mo a resurrection of hope. Katasya yeke molingan lasya. Mayen ke oye si may gekta na sil Ezekiel nge. Our ponds are dried up. Our hope has perished. We are cut off. Nara si nge paula. Anenars zero possibility. La emo should be ashmol. Itakyang nake. Pangan o yesima. Israel palakin. Ke elos tufuklaliki. Enchilosan. Ke exile sila ngena. Bayan del pangon del tari. They believe God is finished with them. Fakyang na silos ke Deuteronomy longolalkos, convinde faskin geniklaga, silnga by the ko. Na pa, elos palakin o yesimasikyak nge. They thought that their hopes are gone. Nangakum flok manasikom, tamlipan na siyang kun, foretelling singe. May nga kumuraki gospel si mataka na siya. Ifo ka tuya lututsi wota. Forget that you kun payapal sinatas nga. Kaya that you kun mas tapapal siya nga kun la matal. What is going on? Kaya mola siya nakatin at stray right now. Meka din nakatinara. Kakatita na pay kayan gospel siya nga. Kakatuti na utyak lamalu facl na masiluwo ke manan sa akmoulyalosyak. Kusa online ministry is not going to do that. Kadikatan kapasyon ni, kapsyang ma-Ezekiel facl nga elila me fahk ke revelation. Mayen, as parallel sige, saptatol ngulit kos ke Ezekiel, mayakan kapsyak yang nag-fahk ke klongoluo. Buk na siyafla, leta na, sapta na siyafla sige, buka kon ngulon kos ke papal nata siya. Matili matlala.
Masikat matayang na keng siya katasiwas pangan makataka na in bang Rick podcast. Moulan met pa ne. Shamanyak na siya Finsrak-Ezekiel mo. Siya ke moulan met nga kadin itala. Kadin na kadin facl elosin moul. Mekatera kada wunwun Moulyak kada ulang na wala mata meta panang na kanlala kaya moula. Kaya kada ka Ezekiel tol ngulit ko siya. Ene na kadin kapsyeng la. Mesik kya ki gospel jingi kita ko. 1852 kadin demda shaman na matana akfasye morning service nge wangin kalme na moulash meta. Ni wani na nandui kimalan kata. Kadin na kadin long akbuyan gila me kaslan gada kalimye. When kaslan kata mol siwas. Taka in la aksyosikat la. When mol na fasibang. Kateni na kadin mata. Ana kadin loklok. Na panang pangay ma takalan kasin duti ma takagel Ezekiel la. Kung siya online ministry, ito kan wala kapasyon in mo, asipin bello man, nga kumin kayo na ako lang nagi, na safla siya ma, kadin na naskeng Mul mapatpat. Kung gansom ni Maui with Christmas, you can. Kung gansom pa ni ko siya Tasat tatipangin may mulikat leo. Masya mamulikat la kadin ko nayak na pay. La kadem kuy nane hasta lakyak si sikyak. Na kadin ito. Oya sina matalakyak laitsya ka ina ka. Sikyak na sin matalalfungi. Elos ma mutulle lalalfungi. Kyak lakalyak lalosa. Na panag Finsrak pa kanda ka captioni. Orela discernment akalemi masikyak kilesin aims nge in mo kateniwanin kateoli king akatinta ka fahk masiwaspailan ka ata in yok siya na kipelosan pangikasya mga kansang gesla nga flow ng balancing bet tutitilash nge Mr. Lipan na nagkakasyakat amala. Kulomalap ting interest-kal. Kulomalap ke context si kumusyengan. Aliyok siya pagdating di kada fakfaka wisdom siya pagdating na ganaskengan. Bukan min wisdom pagkat di matik na tingkad nga the Israelites did wrong, nakat learn from it. Kading the kalwin. Naro, kada sam ting interest ka lakal mika puksing na throughout this book, Ezekiel, saptang alal kuskan akal mo, God will repeat location. To elos na to la siya nga. Talin talang apakat. Ifo, napakantel dal som ligyak koklan God. Dal som me, halu na ke masulela. Tilakat Chima ushelos meligian itchep. Tilakat chima us with matalalosa. Abraham Isaac Jacob ma. Masulela pailos. Patatyang nagya for many years. Kelos patatyang aramangan na. Bakutin yoklan kat na selos. Il sa pala matsakngan in warning and los. Pangan masimafak mo. Foretelling. Il sa po may palalalos nga in warning. Jeremiah. The weeping prophet, Ezekiel, pagkada siyang from kinggan, right? Isaiah, may palashirik ng person, Hosea, may ng facl, Northern Kingdom, Southern Kingdom, in akas makinyalos kaya ma, tafong nilalos ng. Nawan ang akalam niya piya niya. Masing nga kapasta na, ashpa may tagatuk, foretelling siya pang, prophecy pang, siyang from one got na sin, may palangan na sikom masyeng ito kata na ako minay nito masim na Genesis na Revelation when kaslan kat magana pa kayo siya kalam siya discernment siya matiging tres kalakalam nga
ngon nan ka din na ani ka kai sinaro ke ka tra sam pramang Finsrak-Ezekiel pa ngon nan ka din we ka din na kaskat le kai shi ka din kalam ke me sifacna ma ito ka nga nakatito Belgium Arshike 597 nage 586. Macron Belgium approximate yes nga luma pang 597 nage 586. Pangan window si makatliengan. Koto na phone singa daga mo Judah from Asia to exile. Judah while Asia nage exile. Pagka nage kuno kon singa na out of those very many years, window sila Ezekiel ngan pa naging focus na kaya. We saw si deportation siya kluwa som. Utak deportation siya may tapa 10 ililwe 605. Also akluwa siya ngan Ezekiel som kadel sikang na siya equipilya sangon na throughout those 48 chapter ma kada ka focus nga sapta tungod because wana ka dry kaya. Tanangan man kat pausella Ezekiel sikya kike me li in fact ma sisisa ke shringan nakat cover force na gate course nangyan ada alkos na gesingalu the element si mga kuminan kalan parang usi foretelling singila our future promise kadil fa ma leflo kono los mail fat na sil charmaya tukun tra silum del Babylon ngam tukun yai ko it ngaul was folok na chu silim tawash masima etaka itok masim man pai kapashima le mongyang na kematan felchingan e resurrected pasifacl taka or resurrection of hope sing shringan e silbe signify nation of Israel e Moulyak kesben ngon man katil sang na selos na ngakom as na pa na si kumusing pe ke maul sila kum pa issues te ke ngon sing pa resurrected ko born again in the spirit of God sing the focus si magadash kengen na pa matan fel Israel pa taga na ke southern kingdom sing an Judah and dan tain sho utakle Ezekiel li in fact in trees so ngan na taga fasal ko shara shingen tak fashion na from kun lakatil sang when I promise ke saptalong lon kos ke Ezekiel la flon ma akmoulyalosyak ngan pangin Finsrak-Ezekiel trak tay fingat lieta na Finsrak-Ezekiel sunnat correct na pa men Bible of mo after 70 AD ukok yaklik na tingkat ngan miseng temple Jerusalem kananele shaflashin miseng ke 70 AD now that's scattered throughout the world miseng na in gathering sima from kinyak mo Deuteronomy saptakos we be promise makatel sang nasin mit palangan nasiba na flon mamait nga te pangan pelche mame le akmoulyalosyak mit ngan nangakom salalap si makatsumon pero nagawa pang kat matasano inutakyak church tugun na church utakle na yei koshi masampam kinya ke Daniel sapta ye fosno la koshi kinya lonely koshi ngan etaka yei koshi ngan pa 7th week vingat matan singe in usipa kataship context la Daniel ngan in kapsiya machmay na kadin sola la kala mingin ang pa Daniel we saw shemi da Psalm 605 el matane loing da ma Jeremiah da shmon ke puklala liti lala pa tukun yei no le lo se follow God promise man la flokon ma metlang na Jerusalem na Daniel el mata in sho ne foto yang yei no ching nai forsak la me katler na sum tak pro el tak pro ke sapta ya Fos long lagos na galong lit ko hitak yang me fishing china shel arama simo e arsh wikit nyol sum riti majen wikit nyol dak yang na shel Bible facl we kon mo yeshik la tari we kakit nyol chingan pa
sikyak tukun church utakya ko. Now we akit nga ulsingan ito ka kapas na kaya resurrection sila nation of Israel singa man pangan pel sima katta silpa follow. Man chisya il taga si medal isus la Bethlehem aram ministry lana ne met na lalingan recheckilye. Tal recheckilye. Na ngayon na for the last 2,000 some years Israel got choose rejected Messiah or therefore that being sidetracked. Sidetrack yel dalingin na o may sikapasyang na kaya ba wild branch, olive, wild branch ma itak na kaya olive tree singan. Masinga sampram kinyak kaya Rome saptaya singa singal siya. Natural branches siya matan fel Israel kapataligi olive trees kungan na ingin na wild branch ko papatatyang nagyangan. Pakad. Pa-church singan. Na ingin na me polil sumangan sidetrack yaki me nagingkat ngan dispensation siya katash kengin na ba dispensation of grace. La choose ka Gentile if in much for Moulyak lalalfing la chijel taga misha Moulyak ka Moulyak machingan issues like a resurrection born again ka spirit singan ta ingin na kading kalam gala Israel being sidetracked mandal recheckilya from the first me taga sila meta the God kisipin langkalang pakutan yok my promise na sila prema la siba na flock singan pa kit niya ulsik of 7 years of tribulation sila taka talit na din kat ma-recheckilya nga ne for laulya as a matter of fact God relatary election siya predetermined define election siya mo AR nempo 144,000 for la aulia kita na paela kat lalipre may siksika papang el pa Jesus Christ himself matako tal recheckilya taliliyak na pa el pangan in masun yay korsingan siya el siya kulukla na the rule upeligin na mail kiyape katingin na ke maulsingin ang sukya shalungan so megat sanung 7 years of rapture 7 years of tribulation na second coming okay shalsingin an cheers kadin taga riti fosal kut na kesingala kut na fourth coming siya Ezekiel actress what's within that time frame masikya ke show sila dalngan at the same time el foretelling el fat may fataka resurrection siya bang na resurrection siya nga it's not gonna happen till God will flow on matlik na natalingan na mongyang na kaya so mga riti ka for sinagay course ikaya sheep plum nangan that's the nations of Israel there's gonna be a national resurrection na kaya me matan felsingan tasakta at the same time ke katantang our individual resurrection pa for laulak lalalfungi kadin de mixia malungan mana saun lalap siya may nagading kalam kaya mana nga kalam yung ausub reference kaya Daniel saptaya kung super riti Rome saptaya singal siya kung niya saun lalap siya ngayon na bachi siya lakal mga look igar siya long lako fojigar siya samram mo period siya mataka som nani ke second coming siya pa time of the Gentiles siya matan feeling pa ruler Belchi siya level ko la kanaus na phone na establish 1,000 year of millennium kingdom siya na pa ito ka kalam ke Moulyak lang nation siya Elasi pa na flock na los me mandal for laulya kaya ikor siya promise pa kaya Rome sapta singal siya flock ng Moula na sin talik choose kamay choose ngan nation of Israel ma to recheckilya nakatashi kaya shaw lal di usngak lan prophecy nga katashi kaya shaw Matayin Babylon, itakyan na si Ezekiel mga, lantraman na si natingkat nga, warning and then full laulyak, lalalfung. But at the same time, mga staga, asike 1,000 millennium kingdom si ma, kata si ba na flokon mamait nga. Mati mga kuminang kalam kaya, we cannot mix up what belongs to the Jews na get church. Karashka church age. Kading kalam kya. Ale distinction lan mga na kading kalam kya. Masi mga dashka nga ngayon nga choose nga. Talsat na ngamta wa get 2005, 2015
nakimutan 2016 may ngete tal mo chisha jelte sidilal David abang asam fufugang el talchat na richegil yan mo sing na kesben pardon yoklan God lesben na follow may ngane facl yan at napay la siya Jesus Christ na sampram kinyak mangan sapta lime ko falene ke sapta singal ke book fahk Revelation. So you got book like Daniel, book like Revelation. We might pala siya yung Jeremiah, Ezekiel might pala siya yung dali 1,000 year of millennium kingdom siya nga resurrection na ke opsima tagat ke sifacna nga na Finsrak. Ne ke na situation siya los finne tanta ke situation lalos nga it's temporary. Pangkyapo mananakyok siya kawik siya our current situation is temporary. Nangako, if you got them talking about wishing kadin pange pakat ko kyang kadin fahk kastan gat may nes mat na ke flocking age mo chingin. Alalong na pa blueprint ching kadin ang taga proy ki wana tik interest ka lakan but the proy section got len kastan na chirin pel na kayo. Nara sequence of events ma son na sikyang Pai taga bedan na ke kafa eat ko shampram kin ke lift ga snol dolu. Kafa ko shikyak tari. Dat ke spring. If you got the calendar lan click na din prunge, kafa ko sum ta shikyak ke springtime. Me Passover feast, feast of unleavened bread, feast of first fruit, feast of Pentecost. Kafa ko ngan shikyak ke springtime. Elak akal me kadela kalme sintik ni shrangan in Pelnaga wat al flotne Jerusalem akfalatje. Achilin, appointed time. Kas ipus effectivement moadin, appointed time. El pakiem kafange, klik na din kat ngayon, akfalatje na, tanisam milder, moulalalusel gen itcheba. Makafakos masikyak taga spring ngayon, if ingat teta na, patsisya taga fulfill, Finsrak nga. Elpa me Passover lamb so kung enwa kiel crucify kiel me feast of unleavened bread wangan makuluk kiel enwa kiel first fruit feast of first fruit singa elpa Moulyak me ke misha na feast of Pentecost kalim ke lenang ngawle we met ngan witness sila Moulyak tukun elfat na sin mat tamalud kun may sap nganin mata na Jerusalem tukun lain singaw to ko weng lenang ngaw malwi may ngan rala len lam ngaw rala feast of Pentecost et sok soma ngon kat patati na ngon singan pa ita katana papa na itak yang katil fat mo lasang na sin ni Israel na katata na ars soil akalemye ke puklalan ngon may patati na rin may nganda Shal chi mga ako minashkengen ang nage sequencing kafa ako shikyak tari kadingen arch ke summertime kafa to yusun na shikyak Feast of Trumpet Day of Atonement pa leninan kasi na Feast of Tabernacle kafain me aktak si nakan na ukukrap pa siya leninan kasi na me aktak na pala fa mo predestination lo yan. Aktak lo yan na C7 CL. Nara vinkat die prophecies ko sampram lan kat ke pala ng na pang mas may nagalin kadye met in anin siya emet la and luangan kat move back to where we are inge na kadin siya siya mana pa siya katako la di susta kan lan kat e papa na warning ma Ezekiel lang flop la aulia mga isikat na siwos. Ta wulela lang kat na sintik na di Israel nga. Wulela lang kat na si Komo. Kaya 2,000 years ago, elita inin na la Komo. Finsrak siya. Ako may na Jesus Christ na kemawala. With that said, kataw siya, ita kreda fosal kus na kisingalyo na taga-akataya. Shalalap siya nga nansi siya nga. Rapture siya ba, utak-tak pakat ntasano, yay course of tribulation, kata siya ba flot na natalingan, Israelites, in elos kalimyak Finsrak elos full moul
Natoko yang second coming. Tukun second coming singan, Jesus la establish. Ya tau sin si Millennium Kingdom singan na panganan si ma ito ka kapaspan na nagya ma-reach sila Ezekiel. Saptal ko singa lakos. Ko fosal ko singa lakos. Saptatong ulit ko fosal ko singa lakos. Saan na lap siya? So let's usye ka treda la na praila kya na kataga ikweya. Kating kalam kya. Pangan fosal ko siya tingan tawa kaya nga tang liya mainge siya matawagin nukla ke algo ay kwa na fa kolo. Tasak tawangin mo mong inelos. Asi bariti fosal ko. Kaya nga tang liya mainge siya matawagin nukla ke algo ay kwa na fa kolo. Tasak tawangin mo mong inelos. Nakadil fat na siya, matsakawil, fak kasin pala na keingo, fakang la, LEUM GOD Fulatlana sapilan tagaligi, en nagawa mongyang na kemano mi siya inge, elos Moulyak. O inge, nga palya wana ke fak na siya, na mongyang na kemano inge, elos Moulyak etuyak. Elos haron na pos, falling relasyon mayon na yo. Nakatil fat na siya, matsakawil, Israel elos na siya. Elos fat mo, elos paula, elos what kaliki katay na Finsrak-lalos na kepel toko. O nga, palya na siya matlog, Israel, fakang la, nga LEUM GOD Fulatlana, fa ikesla kalyak lalos, nga fa esalos la, Flokon los me na infel Israel. Kaya nga ikesta kalyaga yen matlak pakpakiwe usialosyak liki na elosya ito la nga LEUM GOD. Nga fa mongyang na inilos akmoulyalosyak elosin mata infel selos sifacna. Na elosya ito la nga LEUM GOD. Nga wulela mo nga mainge nga LEUM GOD Fulatlana fahk inge. En siya flokon man na fos alikos falle. Kal paflok nge. Tangin na napnas. We got proy like me mariching. Got proy. Papagadal shu kaksakin kum napnas. Kaslom isung niya na ingat kay siya. Kadin teporong mo kayo na kadin alam mo kun malalfung nila kumaki atari. Wang na pa akwak siya ito ka latari akwak plan no. Phone latari ka wan na to. Kadin taka na lalalfung ikum magayon na. Kadin ito pa. Wan ako makalim niya. Kadin know the message. Leave the message and be the message. True kaksakin kong bro, ikaman na kayo. Kaya na yung Jesus sumitlang lash. Amen. Right? Siya na kalwin ni Sifil. Siya Sifil Moulyak na kaya Finsrak. Siya Sifil Moulyak na kaya Finsrak. A resurrection of hope. A resurrection of hope. Ara, ngayon siya ba siya fosal ko fala. Tagadin siya ba na taga kalwini katesik fos na kay korsin siya repmalan God na kaya ko siya ma itak na siya Ezekiel, mat pala Ezekiel, mat tole Ezekiel, ka watchman Ezekiel. Iyan agad na kapun me pangas karas ka sapta tong ulit kors. Shenri agad na ka sapta ang alit kors. At loin na kapun pukya pagatash ka nga. Na vingatli outline siya ma tigin na ligiya kaya wikit luwa to lumasom la kaya puk siya nga na sapta siya nga long la ko samsam kun me judgment makarilan sin matan fel ka chutangan ngan sapta me long me kort na kaya tolngo luwo tolngo siya ilwana len judgment lan na kaya nanan ka lan na kaya matan fel siya nga na ingin na
kapin book chinga taga na restoration chinga na restoration chinga taga ki na ke sapta ton ngolon gor ton ngolit kosta na sie sign ga sie me fishin mai tak yangan la si ba flow na talik na din gat ngan Israel gat tramon context chinga elos wangen le Finsrak-Ezekiel los mta intro ke pel na le sie wangen le Finsrak-Ezekiel men sa pa taga penga taga famo Jerusalem temple na matal silang kata wangen le en waki mo ito na wanain na ke foshin na gi koshi kaya wanain sang mi xie wanain mi xie xie so no lo xie wan na Finsrak wan na ale ne o inge katil sang na sila Ezekiel lansum mesingan ikestra lendi matot me in fact vasingan nan la ke shri nga na le paula pe sisira in fact vasingan ke shri ngan il for lie na katil siak sin masingan shri nga kan siba Moulyak met sakawul Ezekiel lang kumaga na ito nangakom wangen wulela na sikom kadin galam kela Genesis ni Revelation ma uta ka reveal na siya since 1852 ke gospel singan ko sa nim singa ngadala wangen mau pa yun ka papa na katsum ni ke creation Genesis sapta sil sam na man na kawarik na prophesy singa kadel sang kaslan nga na sil Ezekiel nan sam kinpe ngon lal anin Ezekiel sam na singa netaka back to me normal ito ka na ke mawula na matan fel chingan pangan tral chi magading galam gela elos som ni gikan el wan ne Finsrak-Ezekiel taka kispen ako mai tak yang dana si leprem wulela makatel sang na si leprem ke chena si sapta singa lu wulela ngai pa kadin le faithful lan God el fat na si leprem mo through you na taka fat na si David to ko sai lo me an ni tuk mabat pa na el chat na chukya wulela la nge na sikum mi sengel wulela pe ke John 3:16 na selos na kay wasala lalfungi fatimisha face mon mabat pat katindela kat mateng kat me aru sipa lashne wana nga faka palokya singe elos e faita la sha nga pa kat la losa amun mit ngan som la gelos mit na la ngan som la gel pelna leilish na gadel ka ke New Testament na pange para mga sikya ko dalme maliti kikiyat ngan sin mit Pharisees ko elders ko mescribe ngan taliti no yan masapal Moses taldi na samon Messiah si ma promise yak in the Old Testament Messiah al daga na me taldi mo mati kung pa Messiah men luti lalos ngan fa mo Messiah si ma daga molalos ngan ligi tale molos la ligi me akoklan met Rome ngan empire lan Rome shallalap singen dagal kadindila arch Finsrak-lan talik natin kat ngay finne situation lal dalo sa Luke 13 kataga na messing ngay situation lal ni siya ngay is temporary kat kain matakya wulan na Finsrak ngay na kaya maasimay taka usi mo na pay shafla siya wulan na siya the focus na get natin kat ngay na kaya elos na sil Jesus Messiah siya na dal recheck ilya manifo unbelief self-righteousness talmo oya siya may na in free kiel dalapa matake copper lalos ka under Roman Empire siya siya mo siya may na me talay ko sila pa makuluklo woso talte na liip siya na makuluklo woso pa masika itak na siya chairmaya sapta chairmaya may pala chairmaya ka sapta tongol siya fast tongol siya ka tongol ako siya may tanan siya full laula klalal fungi elosin is mong siya magade rete latari ke fosal gut na kisnya lako siya momong siya in siya resurrection siya bang in Moulyak yang ngan God talte na liya sal siya nga raw me siya na kalwini
they're being sidetracked. The church inge na kat ka tram kin kastan kat madan for laulak people again is moulyak and in the future sharhin bone kat the shiban of flock tafala mas mal so nak shefela ke tlik na tin kat the Israelites. Look at the plan. Kada para kada utak ya rapture ya ki church matlal fungi ke Jesus Christ then taga shefela masil matawak akfashation Abraham mafara nige rejection jilal masayang na mat nga taga na ke mold resurrection as a nation bakit taga riti fallacy ba koye fossil ko falan aro namnas liye fossil ko seten ngan ke ngange tang liye mainge shi am taga kin nuclear ke al ko ai ko na fa kolo tosok to wangin momong inelos na nge nagat kan galam gala maton fell Israel basham from particular Judah na in general me Northern Kingdom ma ukokya ki 722 BC siebel fakat na jelesigal in general lit na dingat ngan na fun na 12 tribes efolo siebel lo efolo ingena also na folo na matching at siak sil digin treskal na ge 1948 pamutan fel Israel anum jinging ankin na asat na sukya babalangan nila siya la mutan fel jing men kat mo kay na baka na flock la silan lig natin kat ngay na ako na nage 7 years of tribulation jing church utak le katil flock on matla lig natin nga na me Jerusalem nage me 7 years of tribulation jing dal scatter nga na dal scatter since 70 AD Belgium kananila temple in 70 AD Jerusalem klik na din gat ngan scatter ni museng nashikit di from nalalap ngan sigal ka someone within that time frame yasinga luo singan 597 again 586 or forward foretelling much may tago 1000 millennium kingdom singan ganing kalam kala since then there's been scattered dal follow again Babylon to rokta the ganige 70 AD kanalina temple siya dal facl ni musing na flock niya mail dal siebel apangan pelji makatli na ke fossil ko singla restoration jabang e manak la ganing kalam kala mange was foretold kading kalam na kala kat mo kayo na yelo siya ito na pala kat mo kayo na pakain sang moul siya tasok ta wangin momong inelos fos ya kalam yun na katil fak na sik mat sakawul fak kasing pala na kaya inge fakang la LEUM GOD Fulatlana sap ilan tako liki en na kaya mongyang na kaya mano mi siya inge elos in Moulyak ade si ba na sum flok la ba na ni kaya Genesis lo fosit kors wipe me fos siya yung mataga kalam nila God will form man from the dust of ground el mongyang katli creation el from na mana ke warit la katli son sapta si fosi na gatolu kasa na anay met men na kaptagan na ke man nature lan prophecy sing tanan original inan tagarun kat may man kasa mo kasa me el fat na sil chermaya kasa ngas mos na insiobos pang connection si mga kuminan kalam kala elal physically from one aromatica science si mal from katil sap engan in taga man mo si pa takyang kading kalam na katil tram kasta ngan taga kalam ke gospel also mo kasta ekla man mayta kading kalam kala in kenek suwa pa ito ka usi mo ulsing na mo ulsing pa me Jesus Christ mo na me Jesus Christ in me ekla kasa ekla man mayta el sok da som sok el ascended to heaven el sang wulela shima na sin magsaman mo elosin na Jerusalem Niki nang ausut mo sang singa Feast of Pentecost. Shala pa mangi kuya kigan nila wang matafong na plan singa complete. Kat na pa yun taga liya ma singa. El so kak som Day of Pentecost ngon singa taga ngon siya pa from kinyak. Peche ya kikya fos siya si mga saman nga.
Ezekiel and from in the four winds corner of the world engan in taga manpangan mas may sang eng singan numa taga kay from kinyak na ke living water singan the ngon God the Holy Spirit pa from kinyak mo en makana baka nilyak na ke might singa na ke matan Felicia in this case Atricia ke fosigashin in this dispensation ngon kat magana pa si regeneration born again singa taga ke aqua ma God fulfill darke when natal Jesus Christ. In that connection, got kalim kelagat mole. Whenever God the lashing God, chicken on kaipsingan, God the lashing God to cut the Holy Spirit. Makuminan sa kagat fagang away, God, one matali lashing God, chicken on kamashingan. Second line God, even God the lashing God, cut the Holy Spirit. Kaya matayin ka da, wang na pa may nagadin fosek kaingin. Whenever, late kas na fon na na siya, kaya kada ka obediently read kaslal. Nga mo, situation makadash kami siya nga kat na pa siya na ro. Kat din na taga in akustin na kaya akwaklala, taga price, read kaslal rin kalim kaya. Aro malan fella panay kata na masingan para kata ka kusan lang ministry art kadin dala maul singa tikan taka fella maul singa me prophesy kaslan God pange from kaslan God pa me means of communication lang na siya pa elsang na sin prophets ngan samosla ke inspire pa da kato Holy Spirit na kato Holy Spirit chipe na ma from kinyak ke pa la morala Mariel pitada ya ke para kat tulen singa from mình có Jesus ta yang ngon God esa masinga from pen na kay way for resurrection singa nan kalim ke masing ushe Finsrak men nganan every spirit is dead spirit na kay wa man may Jesus na kay fela singa minse ena na si pa Moulyak na shal si may tak yang insang Finsrak-Ezekiel sin talik na din God nges through Ezekiel pataga fon na si kumke Jesus Christ nga el parela rakat me momong siya pang mo eternal life siya taga ke living water siya may taga kalimpe ke saptang alit course kapun wiko ka senria there's so much to dig into this though kaning kalim ke la pel siya siya for lao de life ng ke mo siya nga ngon katilya inge na Ezekiel na lang ay spell siya. Tik na tingkat ngayon, fulok. Fulok. Inge nakalsak na recheck ilya for 3,000 some plus years. Nation of Israel. Recheck ya masaya siya. Pangit pakutin siya. Lesiba na fulok. Future 7 years of tribulation. Nang akom, focus lang ko ba immediately in that utak siya rapture lang church nga pa yung nagadinako lang. Natikan mo pa may choose nga tikan taga mo pa poli la kalam choose or Gentile dahil kan join the church. Church nga pa me believing Jews and Gentiles mix Jews and Gentiles. Dahil vingot som nag Old Testament na Jews pa siyang ganyak nga. Nakisimental me tila kapas na get fines ko nga nara prince ko ma while prince ko siya Gentile nga kapas siyang katpas kanya na nakiangon man katasing kata katpakaling siya nga nake dispensation siya nga. Nara fahk ko ma katas kanya pa kela dial mi korfosong luwak kalam nga. Kadam takem molingon nara fakulan ngon ekalam ke molar. Os itatay fakungan pang moling pang resurrection of hope si mga maskin. Kat for laude life ngon man kat hilyak na ingat. Into well sisistain kat kisben kat akosten. Talik na din kat ngay 7 years of tribulation. Tukun 7 years tribulation mat nga na for laude life mole na dalsom na ke 1,000 years of millennium kingdom. Finsrak. Na polel si mo
subtle singal chika Rome tana ilmo lan ni shel na kay moulyak skinan ko pangat pa ko tin yok sing na ifo sampramangan man pakat el promise liya na sila prema lakin siya ye fell on the phone na el fat na sila prem ngatakli itu ngatakli me tasen pokpok ngan pangat placing singa na future na si kumo kadautak siya pwede ka dutak yang ada glorified pangai resurrection option na very the claims of this glory pang ako maske palakin lan na kayo wakin siya itala kada sumna and wala na moon mapatpat ta pelsi may kilyak lakad nga pa living water siya nga itagang etila blood driving oxygen in us ngongan kat by thrive manaki wine kada that's makawil siya pangan masikadil lang blood flow siya sa kawil tekan na pakulukur tekan wala pa system siya kadil lang ng kemanos nga tasakta finality lang mana fon na research na op siya pa ngongan kat manakli kung mga itang tana para kada fast matasi charm room wana facl manos tekan siya palangal makawil siya wang na mo siya shuka wang na kanoyan mas mangan mun pangan masing pangan resurrection of hope si bang Finsrak na siya la glory si bang da sanong nara lamya sikyak ka maul siya pita la kalme natlali Giselle suffer tangat tali Finsrak si may tagang wala na siya flash kung di kan compare pole la kalme ka rom saptal gur fosing alkur kayo kamema katpala ka maul siya patlik na tingkat ngan din ali talwi chekil yara esigel lang wo se follow siepel katil fan na si nga flokon matlik tik ngan tali aklin na kla sia manefo de catch la kalyak nga le paf ta ko ke fosigas tok nga one more parent kat let's pay kas na fon kalyak nga nga Moulyak il sang masing So the nation of Israel, particular passage wulela silang katpang but in the meantime, dispensation of Christian individual born again in the spirit is what's happening right now. But there's a future hope for the nation of Israel. But the 7 years of tribulation, the koyang second coming, and 1,000 year of millennium kingdom. Shalingan kading kalan ke, kading de mixia or malangkat. Kapag nag-fosing na, oing apal yung ay nag-fahk manasik, momong yang ilyat nag-mano inge, na momong ilyat nag-mano inge, elos Moulyak etuyak. Elos ang nila pos fali no relasyon mayon na yo, nakadil fat na sik, matsakaw Israel elos oy na siya, pang national resurrection siya. Nation of Israel. Northern Kingdom, Southern Kingdom, in the time frame of Ezekiel, kadil ranin la phone na nakalim me. O ya may taga Finsrak lalo sa ash. Daling this current situation may lo sa. The current situation is temporary. Mana worship ay taga. Na fana, nalalaj mo na dal ukay pa na ma Aisha Amara, simu siya ka. Loing yok na ke masyum na si kadil fat na si leprem mange nige pu Moses Deuteronomy tale kanem na pa ke akwaklan kata wang me fosek lalos nga laving marsh selos pe ash ke mangen wapen mo lakomo since 1852 kat ikas na fara somon ma efashikya nge kame if all of a sudden nakatak wanakan ndak somon rapture ko 7 years of tribulation, second coming, 1,000 year millennium kingdom, singing renovation by fire, new heaven, new earth. Kaya nga, element high school, wanang tinali long pemang.
Na if all of a sudden nakatindak siya mang. Umne papa na usiya foshaklan may. Masaya daga dan mamumati kung pa masaya. O fatyak tayo na siya chairman ya kaya sapta tungol siya. Wulela sa siya makati lakalami mo kastwale ilyak na imay siya. They did not see that. As a matter of fact, they did not see the Aisha sapta lamal tolu suffering servant siya. Kaltepan na liya. Na may siya ngayon na sikom na kemol siya makatash kem siya ngayon. Rapture siya ngayon, pakan men fahk. If ingat te molingan, taki ako klan kat, molingan na, kaya ala, tafayla katin nila. Next, prophetic event ke calendar lan kat about rapture siya ngayon. Dahil miss the Messiah. Siya nam tasang Messiah siya ngayon siya ngayon, that being sidetracked. Nara kadin na kadin di oyalan kat at na, Kishminort malan may the katsumniki akuklan ka tanara. Prophecy ma tago in akes makinya kat malan ka ta. Yokshupen na shesh. Kel Ezekiel taga na ke Moulyak kumamsing. Kadin kalam kala masi batin tasano. Makati lakiye. Te mama ita akiye. El mo pangi masi mai shikyako. Na luopi da tolu ya akalami ma el te paknen taga el Finsrak ke lala pa met na kawan taka na ke moulyak na moulyak pa me isuste ke ngan kar akat fast na ke fosia falle nakadil fat na sik ko fosingal chi falle nakadil fat na sik met sakawul met Israel los wana shinge los fat mo los paula los wot la liki katay na Finsrak-lalos na ke pelto ko long los wot la liki katay na Finsrak-lalos na ke pelto ko ammo Inge palya na sin maitlog, mit Israel. Fahk lang nga LEUM GOD Fulatlana fay kesla kalyak lalos, nga fay selos le flokonos me na infel Israel. Kaya nga kesla kalyak yen maitlog pakpakiwe, ushalosyak liki na elos fa etala nga pa LEUM GOD. Pangan resurrection of nation of Israel sima kadin na kadin mutano liye. Compare na kaya oyalo kumusing ng ito na God el plan na tayo. Wala yung nasin Abraham, tako pang Ezekiel mamit palang asumon na ma ako kita na selos. As Finsrak-lalos. Nga fa mongyang na in elos akmoulyalosyak, era elosin mata in facl selos sifacna. Nga elos fa ito lang nga pa LEUM GOD. Nga wulela ma, nga era inge, nga era nga LEUM GOD Fulatlana pa fahk inge. Pang ano ye si matagain kalam na si kumusing ila. Moula taga ye me kat kala kalam na kajin si bat shomonyok in kalwini in kapasya moul si mga kumash kamising na ke orip malan ka through the Israelites singin na el being prophesied el being great commission si mind fahk kweng washing pa church. Pa matulad kung nagawa. Pakataran yun lang. Na siya mo itula siya is sitting at the right hand of God Father. Pa Jesus Christ himself. In the Old Testament, akalami mo Jesus was a prophet. Inge na ke current dispensation matol sila. Na may katuntasano level of King of King. So, prophet currently el matol sila ba high priest siya in the future in the near wang medita letaga King of King Lord of Lords pang makatuntasano ke mo ulsinga a focus la como katin for laula klalal fungi tangan nan katin Moulyak katin born again resurrected na silban na taga kali katin kalam kala at the end of the day ashan loyen Ashen Nuyen, Nakati Tatar, Menelamnishin, that's here Ashkel. Now, bro, Finsrak-Lakoma, Bakadin de doing fahk cash, Moulyak got Metan Takanake. Kadin de doing bro, Katlanikas, Akfrashin Metan, Fulopnaka, Silma, Etagang. Finsrak-Sheba, Metan for Lalfungi, born again, regenerated, converted, repent, for Moulyak, repent.
in me justification in the kat actually kimatan kat magayin na through his son Jesus ke lalalfung nakat not yang ingin kat not yang kat tokoshay kat members kat choirs kat tokoshay singe na moulyak kumingin ang we are being sanctified and at the same time kat persevere remain as Christian sano takalalo na maliwo pa da sano either or el bangun kat lang ke pang fletching ka el shikme la kum lalalfung mi siya kum lalalfung moul glory siya pa da sano glorification welche mo lasha fon na wangen mai si betaga kada sum na ke mo ma pat pangi Finsrak lasha pangi me si Finsrak na ke me ko pangi si me Moulyak na ke Finsrak paka tashkenge si Sifil Moulyak na ke Finsrak a resurrection of hope wangen ma sa siya ka chumon mising na mai na mai fo men masing pa yok spe mit mana pa siya ka tada me shusta ke ngon ching men if inga tashke ngon man ka de point ka din de uke malan fel ka de chup plana ka din da shu mata at the feet of Jesus Christ Genesis na revelation in this lifetime dasano mo leta ka to. With that being said, nga nalde shui kaksigin kat ke mana ke umata ka sung kat facl na ke ausing agate ya ka phone la siltigin treskal to ko yang nagat ka kalye ke proy buyon ke belging tigin pangen nakate ya to in kaksikot kata phone no room tamlay Lansing gat kaksigin gat ke moulash Steli pengan wi ko maklen met wias matagang pe glomalap nasum dam da Ruth Charlie dam da Luciana Helbert dam da Talbe Will Becker dam da Pedro C. Thompson dam da Sue Rodney Digin Bolin Jack dam da Asmalin J. Damlel Lambert Jackson Damdal Sherlyn Andrew Wakuk, Damlel Sam Wakuk, Damdal Terrace Sue George, Digin Magil, the champ, Naimel, Nayu, Ngama Pange Mitma, the Galigia Pasha Kibezingea, Indipshala, Akatayana, Yokshipe Esima. Tagayo lemistelipan nga kapwa ko slong la kalimyangan sa usame ngan general la pekaksaklak na sel kisben el tagain usya na ses objective si magat kung ato ka samsam kun main or la kapas nga ke Ezekiel na ke el taga samsam kun na ke foretelling singe in galem siya kapseng na kimagadaske. Taka kimulas finan ko siya kilalfungi singe. Ayape na ki in kapaseng na ki sipaw lang. Siya flayel facl wangin masasya. Tarakta ilta kakata yala kalem na siya na ki ma si magade matatap na sikyak nga. facl ako sin ka fanga si kyaktari. Anakil daga shaman nagil liftikas ng oldolu siyeng. Nara, inchid ba na konyela, facsilala, ke kafasi ke Passover lamb sa gongan, lemel somin wi, akfalatye, kafayin alakayla Jerusalem, it ended up being the Passover lamb. Na week siya da kodel, Kisben pangantakan yan, kafalalos pinan Jerusalem. Matwa mata siya ngayon na nansum mamugulingan na nansum ni Jerusalem, wiyak flat ye, kafalalap ngayon. Naratikun, it become the Passover lamb na moilosyak flat ye pena, malak kalimbingan.
wangan makluklal, leavened bread, when unleavened bread singan. Napa elakalimila, kunin mi siya Moulyak, lendolo, it'll become the first fruit. Takusimit matako. Ifoko, panaki Moulyak lala. Napa naki ilmatayang lenangaul, then singaul additional naki lamngaul na soak, na hinder sitting in our shoe lebolayo during that papa. Mga nakewa, mapaliyak-yak simit palang nabasiyak nakafang demonstrated ke Levitical system akataya ki alikalam ki buksing Levitica sala kuvinli kasi kafa mungumgan kang urikmalan matol falat nan fulwa siya atonement siya palivtika singal kot fa singal siya mana kayo mas moul ke asyake point na get Jesus Christ na palak kalimila kat nasano ukukrap pasing kat nasano naki atonement singe and naki aktak singe seriousness lan masinge pa endo yena la kadasum naki damnation naki sum naki ongaye kamasi magat Finsrak naki kiyako la naki takalan lemong pasi sira ko sa online ministry tako well naki wain kan sham with a sense of urgency masi mate sa mongyang kiye ang sumla napanangaro anaking akalimia kat finli naki Second World War yang ngaul inge nakatyal ngaul kat matake lulin karangan yaklanen Amerike na kadash ki masi nakadin facl nake takalan lemo lelan pangi makasi makatlo ang nagainge na facl for the next 40 years katingin na sikyak nge nakatape naging maulan mo sisa angaul kata nage kol Israel Sol yang ngaul David yang ngaul Solomon yang ngaul ke kol lalosa orang arke caption nage makatash ke wasasi singa takaya ke 1852 na inge na matawa in the book facl ministry ban nge rapture singa ene na nakadin matawak shamon yok na nasiyash mag-convicted dark ikas ng katana kay Ezekiel obe sabihin elalalfungi ay pelakos makadil fahk na sila maneli na kimatal amazing things pasikyak ki fasal it koralgos ki malututsingi oy nging arek pala oy na ki fahk minasit yung asyak na kaskas ngalong siya pa siya error na siya matawakin kapasya ni. Yung angit ang di maingi, siya matawak in nuklagi alko ay kwa na fakulo. Tarak tawangin mumong in elos. Narata ka sila limsilipan na ikapsya masing na kela ngakom isyusya na paingan masing hindi ka nasikum ka din nan ka. May ngakom diye, ki ngakom na nakikat tata. Katlalalfungal na pa kadaksol na pa may sira, tangakom shike kumain te paula. May sira, ngakomin kain, te patatyang nagioyalan dalig din ka mga dutut kun kem singi. Measure yokshipe kaslan ka ata indako na si kumusengya. Apay ipru ako singalu fakla kaslan ka ata maul na asko ke ko sholi ki kate na katlas mataluo ke. Fahk siya na ne yen maul engan aswe yen makapash kanon siya aswe ilakilin na nak kena lan insiye.
Kastan God usi moul. Ke facl dam liban el vakan nagel bidera. Bider el fak mo da kirshibin gas moulan gatsi on mabat bat. Ko Sifil pe susle. Ona da lik na din else moulala kawil. Et yaman din met ma moulalo sa kawil. Na paneng step na lalaplu mga kumin na nashkea pa. Som kastan God, being an evangelist. Katigan somne Africa msinge, somne Europe litu, somne ko try enge. Tagatorek makun tools semanyam dashne ke interneta. Inara evangelism lasha. Nakikat proy. Ana ke pole la kalemia. Kingam dan singe nga proy. Ana an wiko spena in fellowship. Eke pezi nga fast ki fellowship nge siya bakapa siya dashkenge. Ngay tatay lang asum na iya. Polel the fact pelalita mwetsi. Ana kikektan si John. John is the claims of heaven. O kenganal Paul tau dakya ken wakil ni sisile nalikin sitiya. Ikeklapen na sil. Na pa na ngara taka na sikom. Nga kuminetala. Ensipe ma polel taka na kaya palma. So faith comes from what is heard. And what is heard comes through the message about Christ. Or facl inge ke rom singalit ko mo. Kima inge may elos na lalfung elos long may fahk and may fahk o pagkasin nutige Christ. Alam na yok meluto to kita malilipan ilta ka. Sham kun na ke resuscitation singe. Ka resurrection singe, Sifil ba Moulyak singe. Naral sina ke national resurrection siya, may sikya kapsa na ke millennium. Nga Sifil ba na konyel, taka ke bukal Ezekiel, takikat taka liya na ke revelation, katliya na revelation pa buksi ma-accept ye. Bukon ngulongos ke papal nata siya. Mansang accept ye la, Buksing revelation na inkapsaben ke mamasamanyak ke saptatol ngulit kosnge. Yok na ke saptalong luke revelation. Tendo ke sapta si ke revelation. Facl lang akong fin duti ke buksing na insewo daga na sikom. Na saptalo tolo daga da saman na ke church isit korfin en Asia Minor. Siya Church Philadelphia. Asmer na mo ke fan na ba siya sil ma elshak na insewo ke ralalosa. Church limi ko siya ye. El condemni. Ligia condemnation la. Nashkenan ka na ke alulak kumusingi la church mga kum alu ke katsiya sil insewo ke kaltiya. Mo church Smyrna na Philadelphia ke sapta luo tolu ke revelation ba insewo ke. Nara uskat min ke sapta akos ke utakyak church nge. Anake siya Thessalonica akos wasingal doon ke singal alkos. Met Ezekiel lieng. Kahit som si was parallel ni ke sapta long luo. Nara lemistili panel masapta limekos. Dakyak tayo church ke sapta akos. Limekos ni ke singal alkos singal liya. Pasam ke trumpet, ball, judgment nge. Ora sapta singal dolu el dekata na. Aspel si ma emorekle. Na si konfing akom there is mark of the peace singe. Ongos. E alekat ke okke. Ora Finsrak-Ezekiel pa si Thessalonica akos. Singal dolun ke singal alkos katin guta lakyak singe. Dikina masimal saman na ke. Elsam ke na ke. Tukun udakyak singe. Na ma ngakumin tesyun tribulation ka great tribulation singe. Manala na kayo. Nabanang taka na sikom kadinan kala. Mahal sam kun nga manayok sipe. Eta ka nage saflayan mo lak kum fin fel singe. Ka fin pa ka chak na mo la safla fela singe. Lang ako mewa na Elijah. Ka ina kintalakya. Ka nga ako finemutul lemetliki event singe.
kadana Moses mau dagal gikalyak anake kat akilin la Moses Elijah utaka ke meto saptas ngalit koski mano transfiguration. Na fin pat sel misia Moulyak dugon Peter James John wisdom ke mano transfiguration siya si instruction mal sang na silo siya pa hos fin falok na yun matwiyo wo siya nimet ko fahk katay naman kena when natin may el enwaki Moulyak. Narakat ka samam ki resurrection siya Art national resurrection siya lemistali pa nilda inakalemi na ki temana ma samsam kunyak na sil Ezekiel ki restoration ma na yok liki yok siya ba ilda akadaya ki bitse siya panang pelang aflo ko nang nasilan da ko awiye praila ki mainge nga fa siya unso ko maisang accept yung in mo katsaborak pa makubustigiye ki chat room mo lumala pagkakaso mga ako lumalap na siltikin treskal lumalap kaya mga ikaklay na kyokye may muliti siya na kaya lain masing yung ale yok na pa siya inge na wana lakalam yung okay utak yak talak yak si mal simon rang ake sipa na kalmuni ki pel sing metiki ka tren proiling kaliye muliti siya nga kya small lan ka pakatin na ngina masi magadaga ngali ali kyak na sikya puksila Ezekiel ngila mana kadil fat na sila sumero may kyak na sila kya mapayalan ka tapal sumero nangakom of course we are born again. God we got in the third person of triune God. God the Holy Spirit ilarsing met lalalfin na kayo para lamunun Christ, the body of Christ sing. Kada ka sambram kun church mta ke following week. Tagadin kalam gela met lalalfin na kayo online katarsing God. Na ilpa ikas na shish kada ka in Psalm shuk ke Genesis Revelation. Ilpa equip God when equip Ezekiel. In other words, if you got the guy is get Genesis Revelation, we need to not act for siyak met taskusaya. Pakan min fahk. Na pain kadin kalam kala masing tagarun ka di kekla na shir ka siya nakkaye. Meaning na wana poli lakkal na mi kala in shafla yalle post na pay ditikiya. Yalle pakanten. Nara met taskusaya namnas. Kom na nasingkat lenikas na siyungkon liya plan lal. Masima yokshbay medingin agad ini susta kang langan kat. Wana chisha sila akalamin na sil nikotima siya. Met kamasa plan Moses. But they miss the concept of regeneration, of born again. Met ito masap. Or they missed the concept of born again. Sifil by substation. Waka din ang roke mo sing yun lang. Namnas, if ingo masom na yen, kung na si papa siya in siya uluman, o kung talik mata siya in siya uluman, tikman mata siya in siya uluman, make sure kung sampang pinmasing. If ingo tikalim ka, Somnaun the Proy Somnaun got in Proy na siya lenikas na nasyung God namateng wangan malgan sukya ingan matayin ta kanaraling siyak mga man kat nakiwanan ako la masih pa yok siya met ngakum kay nako tay furo may itu natas na mawi tay finkat tirala connection chain na ewan na pa kalme. At siya siswena la kalme ke kospelan meto. May malak pa fela moula katale. Masing yok siya. May malak pa fela moula katale. Pite la kalme mo mana kayo inga siya fela yak sasiya ke. Mana kayo wangin la siya in kaslan kat makayin. Naro.
kat pangun mat na kay wanage me mashinge kat magana itala kung bay shusta kang man kat it magana bay ito naro make sure you know what's happening here when evin kum som we are dulasho mishinge kum kain lela tingan pausa when academic son saptakos long lakos mo the only way we can worship the Lord is in spirit and truth. That's not what's happening. We need to test the spirit, make sure we are in the good hands of God. God shepherding in the blood of Jesus Christ. Pangin connection siya mga inanrala. Kat moulyak pon Jesus Christ. Mantinike shenri. Nakat aramas marum saptas nga lu. Fosyak kalimye. Katin kasyakan katla. Katin me offer up our bodies as a living sacrifice. Pangadu pa yelasyo. Kat kasyakan katyang nasin God. Pangadu pa yelasyo. Kat tikan tani siyani nakat sumara. Ako sinakelu mo pangit mo. Diba it's in spirit. Dahil sikat mold ka nga na. Wala na malang fellow point kat. O malang kat mo kayo. Pangate siya. Na kung di kain, te alu kaya ngon, kung di kain me, te offer up your body as a living sacrifice, omsom, aratay furo, utak ito siya nga nikin na me, molin ngon siya. Man molin ngon na pa mola, molin ko yung misya. So, pala siya mon, maliti akalam mo, kadin me, speak and act as a watchman. Kadin me, kadin foretelling na siya foretelling siya mo katinan katli immediate problem kadar makin kaslan kat makinain sa ngakswos na when kala dia sa ton ko siya kala mi ke kunokon ke buktari kada akswos siya may tafka in one ngan kat one kalam lashke malan kat naro tang singali yokshbe we need each other to really warn akayeshin siye kadi nesmak na kefloksing. With that said, pangan me Finsrak-Ezekiel na keproy si may sang kalyan. Kat met na kayo wakusay in taga isus ta kyangan man ka. Taga deflok nan tigin nan taga rela unso kwa nakfasya. Inoy lang silang kat kata taga nagpuklal ay siya lito. Inoy lang silang God. With that said, let's pray. Baba kadalya su kaksagan gom kya. May kaklag ang no min si bakes makinya God. Jesus is coming back to judge the quick and the dead. Pangima katasanu takyak sing. Nara facl siya inanin po baba. Pwingkat kay siya. Tagarin siya na masyasing kasawin pel na kayo. Inoy lang siya. Lom. Flocking kat na kaya. Kusangan ministry. Takon Sifil banak kayo kat. Akes makinya kat. Nakawan na itong Jesus Christ. Ila floko. Kadinakula. Kadini shusta kang man God. Fulatlana ki shusta kang man God. Kadini small mapat. Tin lalal fungi. Lalal fungi matawak, lalal fungi shaf. Katulong malap baba, facl klasyo, langkalang lom pakunin yok lom. Lang sikaw lom, siya sin siya ngan matal. Inwi kat kay siya. Kat proy kaksakin kom, kenen siya siya matang wash. Amen. Amen. Vela pasama
In paradise, in the lonely knowledge.